Lumajang District Committee amai pu Roland Giling ke hai labene tu macam honai ning ke chenai Bharatiya Janata Party pen ke toidon 6 ST Parliamentary Constituency MP Kintet Abadi Karbiala Termas Council IM Momor Singh ke hai pen tanglok itu mona je to untuk Bangrapet IM Singtron ke hai MEC Unity mo ke hai lapen ke Agriculture Board Chairman VDC Chairman lapen ke da Mondol Committee amai pu Vidhan se penjaiglok ke Saptimung lapen ke da Difu Municipal Board Ward Commissioner ke hai Vidhan lapen Mondol Committee along kacara dan abang pu Vidhan lapen ni kecing honai Lumajang Parti along claim lapen jadi project di lapen dah kecetaman abang pu Vidhan Aprang sini aku cuma pan ini Bharatiya Janata Party kikim kera foundation de katalon mate Mondol Committee asai henkan pu kimikan pu along aja tong an party along eklam na phang phuang phitu phan an suri kardom mate advance eletum candidate Omor Singh ke hai kiso ke hai kardom paje lo kardom ini Mondol Committee asai hem donanji party pen saya neng ke doan kacing ki ke jathan ini pakai BJP amang BJP Bharatiya Janata Party amang ke gani ke baik tonsi tidak Lumajang Mondol phanta kang mane permanent mane gidir ke bahasa ma bajet lah so ajo ini tu macam damtang kemudian proxy target ke sido cisik lo so cisik ko pini baik tonsi pini mangke Lumajang ka gidir tip bahasa mane permanent office building mangke itu so long sih itu masih kebetulan menghalang ya ada masih so saya ini pun orang pengen itu so anu IM tu MLA DP MLA tu kapan ke district committee party president Roland Giling bukan Lumajang board president penili tu kata mereka saya tu masih tak exam din lah penali alon pensi kupon petang Sir, Lumajang office letakkan si yang dikok di ko hitya dulu langsung di bidat tala. di ko hiti ke dongnya juga ada so ke di mana ke berhai sisi aktor alam tu sana sih di dongnya kalau senang lagi miskin ke dia nak ke dongnya penting lo betul ya tak kau permanent